narutana karibu sana mundu uti mwarure Nyamira mwikira ana story eri mwabe getegari ase redio na igwete wana ndo uti mwikira ga nkayane narutana karibu sana abana babere ndo uti no munda narega no mumuro abana bando jojo mairire skuru ye kuruguna Bridge Water Girls High School in a private school. Ono oikomwano ndoche ari go school na ko gara private since jinde okonyora ni wako waji wari timati lakini komanya turenge yeire tata dentro akonya abana mwaro kurwa West Mugirango no mukaro ndaba leadership ya West Mugirango wataka ko yata mangana mange bona magwachire warwito bogetutu tiga torre tobagiriye skuru to bakonyo umwana oyo jarete bya sana 372 oyo moya ba 372 ode umwana wa 372 no conditions ye kibare basomera na bana batagete bakonyo yo bono narengere byono ko batena mbuye mono na bana abono mwaba ikirigaga muko batiga no muswati yo yatigara agara amanyenge yumano yako ganda oyere timati asaburu ba bakana no mutu ba china bacheno te no barega endo te yakongire yori na kurugusi ya mangana na karwa makon kogara echipasali na ujure te korugo na leadership wali baro elected MCAs members of parliament even the governor amagosa abanyamira nali nkagirite gabana chitaga tena nkuirara abana bari batari kwenyara bona tena nkuirara abana batari kwenyara bono roje ya class gete ya bire problem abana bondo gestire bagenderete korera kurumate nendo kunga krisi mibono mambiora kontena konye na yore narugara nyumba ari mwana nero arute mate ndero tete korera mwiri because nare kurikiweza egerende bose nimbaira bose abana bono barure Nyamira nabange sana meaning ina onyole egabano tete nkuirara abana form 1 and 2 ate members of parliament imbakuna nama basa manene sana egekogera members of parliament roba tene gabana nere okorega chi ya form 1 and 2 weguru mwana oyo mama mwa unerori tabu atikende actually is just like an oven going by what I'm seeing. You can feel nyaruke nero nabo wono roje gara waje kuru mwabare tirikuru warine tere ya kuwa barusiri ya kuwa baikiria na kyo kona ngeri bana abaje kokonyeka nenda na bana bangaini you know kari omwana ekabiro yobono bwate 372 ekari yaje yegusareke ko gara ta kuchiana nyaruke ye bwate 308 oroje abana abar ko mujeni banyore a conducive environment yes bago soma among sian ko ngeri baje kutwara these are 400 materials and you know these are the materials I think going in na ro bintu bire onda to ko foundation yo konya abana bari batari kwenyara no from I think Kenya ngima tebas ko na gusena kuruoka gusenya miroka no nkuru kisi omwana uri omarute kisi oyo ore na rutwaira Nairobi school rute kisi eye korekana na amangana na makongwa karege kogera naende na borio mo twari tuborio mo CS okuruku machuka rute kusi abane kabira na bategete bakonya abajaba edimu scholarship nere kogwe ya serikali from form 1 mpaka form 4 gakino ne yoke ko problem abo leadership ko de majuguna abana mbarega abarenjere kabirega bakonya kogera abana aba I think they are very neat cases you look at the way they are even rodenjera bare